gledanja pripremite se za šokantnu istinu. Baka Prase Illuminati. Njegovo ime Baka Prase imamo dva slova koja ukazuju na istinu. Prasa sadrži slova se, se kao sekta, možda iluminatska sekta. Baka Prase jednako 9 slova, Illuminati jednako 10 slova, ukupno 19 slova. Ukoliko oduzmemo njegov naziv kanala, dobit ćemo 10 slova. 10 slova kao Illuminati. Baka Prasa je Illuminati. Potvrđeno.